Pozdrav svima i dobrodošli u naš novi video. Danas vam pokazujemo kako da ispakhujete palačinke. Ovdje imam 4 palačinka, ali ovdje gore u desnom uglu ću vam ostaviti link do videa gdje smo pravili palačinke i to tačno za 10 komada. Znači, kada kliknete tu sa desne strane gore u desnom uglu, odnosno možete doći do videa kako napraviti tačno 10 palačinka, smesa za 10 palačinka. Tako da idite na taj video i pogledajte kako smo napravili ove palačinke. A sada ću vam pokažem kako da je ispahujemo. Potrebni su nam palačinci, ovdje je sve odokativno. Koliko palačinjaka toliko stavljate i tako dalje. Prvo što ću da uradim jeste da ću da nafilujem ove palačinke. Ja stavljam kečap, kačkavalj i šunku. Vi naravno možete po ukusu. Evo ovako, prvo ćemo sa ove strane da zaklopimo, nadam se da vidite. I sada ćemo jednostavno da urolujemo. Ovako je najbolje da to uradite, da vam se ne bi palačinka odmotala. Znači ovdje sa strane da ne bi ništa izašlo i ovako treba da izgleda. Sada ću uraditi i ostale. I da, nešto vam nisam napomenula, to jeste da sam u ovu smesu za palačinke manje šećera stavila nego što sam stavila u prethodnim i dodala sam malko više soli, zato što pravimo slane palačinke. Evo kada sam ovako urolala palačinke, odnosno zavila, sada ću da ih ispahujem. Kao što sam već na početku rekla, sve ide odokativno. Za početak ću uzeti i 2 jajeta umutiti. Ovo su ovako manje jaja. Ali najbolje da umutite za početak 2, pa ćete lako domutiti. Jaja, u brašno ću dodati malo kukuruznog griza, vrlo malo, samo da budu onako hrskavi. Ako ne želite da vam budu hrskave palačinke, onda nemojte dodavati kukuruzni griz i iskoristite samo brašno. Evo ovako, isto radimo i brašno otprilike. Ovo ću da promešam. I pošto prvo palačinke uvaljamo u brašno, onda ćemo poređati oko brašno, jaja prezla, jaja prezla.
I evo, ispohovala sam ih, sad treba samo da uzmem i da ih najbolje je da uzmete neki ovako dublji tiganj ili dublju šerpu i da u tome pohuvujete, odnosno pržite ove naše pohovane palačinke. I prvo sam zagrejala ulje i sada ću da uzmem da stavljam ove pohovane palačinke. Ulje je malo vruće, kao što vidite. Treba da vam bude duboko ulje i smanjite temperaturu dok ih pržite da ne bi zagorele. I ovako malo ih protresite. Stavila sam na tanjir gdje sam stavila ovaj kuhinski papir, odnosno ubrus i eto, da bi upilo višak ulja. I evo kako izgledaju naši palačinci, došli smo do samoga kraja ovog videa. Ako vam se video svidao, vi ga lajkujte, komentarišite, prijavite se na kanal, besplatno je, potpuno besplatno. Možete se prijaviti tako što pritisnete dugme crveno, dugme subscribe ili gdje piše prati i to je to. Nikakva tehnika. Možete vidjeti kako se kačkavalj već otopio. I ovo su jedne preukusne palačinke koje dobijate u restoranu. Baš po ovakvom receptu. Eto, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!